Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Reka tubagezeho amakuru y'ingenzi yaranze kino cyumweru. Turahera muri Amerika aho imyigaragambyo ikomeje mu gace mu mujyi wa Minneapolis na St Paul muri state ya Minnesota. Turaza gukurikira no tugere muri Davos habereye inama y'uyu mwaka 2026 aho ni mu gihugu cy'Ubusuwisi. Tuze kugera turangiza amakuru yacu tuyarangirize muri Mozambique aho imyuzure imaze kwirenza abantu n'ibintu. Turangirize no muri Somaliland aho Perezida w'icyo gihugu yahuye n'abashoramari igihe yari Davos mu nama irangiza uyu mwaka nk'uko nabitangiye mbivuga. Reka rero amakuru tuyarambure. Mu gihugu cya Amerika nk'aho ariho twari twabanjirije mu mujyi wa Minnesota mu gace ka Minneapolis na St Paul hari imyigaragambyo aho amaduka ibintu byose byahagaze n'amashuri kubera iraswa ry'umusore witwa Alex Brett. Nyuma y'ikindi cyumweru harashwe umugore yarashwe n'ikigo cyitwa AC cyangwa ICE, kikaba ari ikigo kitwa Immigration and Customer Enforcement kikurikirana abimukira barebe ko abimukira bujuje ibyangombwa byo kuba muri icyo gihugu. Rero kubera iryo rasanwa muri icyo gice ubu hakaba hari imyigaragambyo isaba yuko iyo agency yitwa IC yagomba gufungwa ikagenda. Bivugwa yuko umwe mu bakozi bakuru ba kino kigo akaba yeguye kubera yuko akurikiranwaho muri iryo rasanwa, barebe impamvu yaba yarafashe icyemezo cy'uko barasa uwo musore. Dukomereze rero muri Davos ahabereye inama y'itangira ry'uyu mwaka. Inama ikaba iba buri mwaka mu kwezi kwa mbere. Ubundi iyi nama ikaba yarahuje abayobozi b'ibihugu bisaga 100 n'abandi baterankunga bose bakorana n'ikigo cy'imari cy'isi WEF. Abatumiwe muri iyo nama rero akenshi usanga ari abashoramari bakomeye ku buryo bivugwa yuko ngo muri kino mu gutumirwa uba uri umunyamuryango utanga nibura ibihumbi 75 by'amadolari buri mwaka kugira ngo ube wanatumirwa. Muri izo nama rero niho abayobozi bakuru n'abayobozi b'ibihugu bitandukanye baboneraho akanya ko kuganira ibibazo biri kuri iyi si, cyane cyane ibibazo by'intambara ziri ku isi yose, iterambere n'ibindi. Bityo rero ikaba ariyo mahirwe buri bantu bose bahura kugira ngo baganire. Hakaba haratumiwemo cyane cyane nko mu bantu bazwi cyane nka David Beckham, niwe nashoboye kubona atanga ikiganiro. Tukiri aho ngaho umukuru w'ibihugu bitandukanye bagenda bahura nk'uko nabivuze n'abashoramari. Uwo twavuga ahangaha urimo kugaragara mu binyamakuru cyane n'uyu mukuru w'igihugu cya Somaliland ariwe witwa Abdullahi Mohamed Abdallah, akaba ngo yarahuye n'umuhungu wa Donald Trump ariwe Eric Trump. Bakaba baraganiriye mu ishoramari muri icyo gihugu cya Somaliland. Akaba kandi uwo muperezida wa Somaliland yarahuye n'abashoramari bava mu gihugu cya Israel. Icyo gihugu cya Israel kikaba aricyo gihugu kimaze kwemera icyo gihugu cya Somaliland kuva cyabona ubwigenge kiyomoye ku gihugu cya Somalia. Icyo gihugu cya Somaliland kiyomoye kuri Somalia hashize imyaka 35.
twambukire rero mu gice cya Abu Dhabi ahabereye inama y'imishyikirano hagati y'Amerika n'Uburusiya ku kibazo cya Ukraine. Mu mishyikirano yahabereye nta cyashoboye kuvamo kigaragara kubera yuko Uburusiya bwavugaga yuko bagomba kuganira gusa na Amerika Ukraine idahari, kandi ngo bagasubira ku byo bemeranye mu nama y'ubushize igihe mu myaka 2 ishize, aho bari mu gace ka Atlantis, mu gace gahereranye hagati ya Amerika n'Uburusiya. Bityo rero bikaba bikiri ingome kugeza ubu ngubu, amasezerano agasa nkaho ntaho yari yagera. Tukiri muri iyo ntambara rero, Uburusiya bwakomeje kujugunya ibibombe mu gihugu cya Ukraine, aho kugeza ubu ngubu kubona umuriro amashanyarazi ari ikibazo. Abashinzwe ubutabazi aho ngaho bavuga ko nibura abantu bashobora kubona umuriro n'amazi mu gihe cy'amasaha 3 gusa ku munsi, bikaba ari ikibazo gikomeye. Bakaba basaba abayobozi yuko bagira uko babigenza bagakemura icyo kibazo. Tukiri aho ngaho rero mu byerekeye intambara, Amerika ikaba yashyizeho icyo bita oil blockade, ni ukuvuga ngo guhagarika amavuta yose ava mu gihugu cya Cuba, amavuta Cuba icuruza mu bindi bihugu. Bigaragara yuko Amerika yashyize ijisho kuri Cuba nyuma ya Venezuela. Tukiri aho rero kutuvuga kuri Amerika, turavuga ko Amerika yajyanye ubwato bwayo bunini bw'intambara hafi ya Iran. Bigaragara ko intambara yayo na Iran igikomeza kandi igasa nkaho iri hafi yo gutangira, nyuma y'imyigaragambyo itaragize icyo igeraho muri icyo gihugu cya Iran. Ubu ngubu ubuzima bugasa nkaho bwasubiye mu buryo, aho internet zafunguwe n'ibintu byose ubu byasubiye mu buryo. Tuse nkaho turangiriza amakuru yacu rero mu gihugu cya Mozambique, ahaguye imvura ikaba yarasenye ibintu n'abantu. Abantu basaga 700,000 bakaba baravuye mu byabo, ndetse n'imihanda n'ibikorwa remezo byose bikaba byarasenyutse. Amakuru atugeraho avuga yuko imihanda myinshi ingana na kilometero 5,000 ubu ngubu isa nkaho yangijwe bikomeye. Iyo mvura rero ikaba na n'ubu ngo ikirimo kugwa, cyane cyane ngo mu gace k'amajyepfo y'igihugu, ku buryo n'ibice bitoya byo mu gihugu cya muri Maputo bisa nkaho nabyo byagezweho n'izo ngaruka z'imvura. Bityo rero ayo niyo makuru twari twabateguriye yaranze kino cyumweru cyose. Mukomeze rero mugire umunsi mwiza. Nkuko bisanzwe turangiza amakuru yacu, nukubifuriza icyumweru cyiza n'imigisha myinshi y'Imana. God bless you, God bless you. Ciao, 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 ciao.